Sad sam se zguštao, mogu sam jeći na ovuću, mogu kurat. Skinuo sam tako da mogu jest ko konjina. Šta je? Dobar dan. Dobar dan, dobar dan! Dobar dan! Dobro večer ako gledate na večer, dobro podne ako gledate u podne. Moje žene su rodne. Zgodne. Telac. Zgodne. Danas ćemo raditi, kao što ste već mogli vidjeti u mom videu, ako se subscribe-ajte na mene, subscribe-ajte, jer Čempo pička neće reći, sabajte se na mohu. Sabajte se na mohu. Hvala. Ovo je Marin Lipovac. A drugi pomagaču. Koji? Pomagač. Koji? Špiro, Blanka. Pomagaču Blanka. Da. Ništa, ne bez njećemo. Znači, Čekaj, kako to kuhinja bez žene? Kuhinja nema žene jer sam ja sve žene. Bear Grylls, moja kuhinja. Radit ćemo danas piletinu u kikirikiju. Moj čuveni recept za pocepat. Sad smo uzeli nešto nas je više, ali vi uzmete jednu. Ali ja sad sve što radim duplo jer nas je malo više. Treba vam pileća prsa, brate mili, da jedete, da vam to čak lupio sam ih. Vrh za kuhnje ovo jedno, a ako radite za više onda dva, ovako stavite, lijepo tu staviš. Dva maslaca rokneš, ono baciš tu, kaj kurac, palac. I jedan gauda sir koji se brzo sina otopi. Trebam vreća kikiriki, a ne morate baš sve utipat, ali to bude dovoljno. To stavite tu. Tjestenine, pa evo pomagaču. Ona je Tanja Tušek, naša hostesa. Onda ćemo pokazati što trebamo. Znači imamo i tjesteniničicu. A pokaži gledateljima ko Tanja Tušek. Tak, bravo. Bene regate. I naravno treba nam jedna vegeta. Hvala, tako. I to je to. Prvo što treba ti jedan lonac. Ovakav. Evo, čist je.
Unutra trebate staviti vode da vam se ugrije voda za tjesteninu. Znači stavite odmah tjesteninu unutra, šalim se, ne? Zašto ne bi odmah stavio? Zato što ne. Zašto ne? Zato što se mora zagrijati. Možda ti staviti ovak previše vode. Ne, nije istina, to je laž. I čekaj da se ovo napuni. Evo, to bude dovoljno. I stavite to tu, palite struju, počnemo tu peći piletinu, tu moramo skuvati ovu vodu, to će sad potrajati. Okrenite na maksimum, ali ne krivu, nego pravu. Jel jesam pravu? Ne, tu je prava. Yo, bitches, to je to. Uzmite lijepo soli i posolite tu vodu ovako malo. Malo morate miješati da se sol ne zalijepi, sedem. A sada, šta nas čeka? Moramo ovo tu sve izrediti. I to otvorite i odrežite mi na ploškice, gospođice. Na ploškice. Hvala, pomagaču. Čekaj, pomagač mora prvo opet ruke. Zašto? Ovako, Da vidim. da budu komadići kao. Ne preveliki, znači... O, mali, hoću na pola, hoću prvo makati. Pa da, napravi da su na onak pola, komadići, prvo moram evo, makati. ovakvi komadići recimo, ko ovaj Da, tu. dobro tu. Dečko, nemoj mi šušta. I tako da ona to reže, mi idemo se prošetati malo room tour. Ovo je tour, ovdje je Marin Lipovac, to je zapravo živa osoba kao što vidite. Bok. Ovdje je chill room. A zašto to govorim ako je ovo kulinarski show? Nema veze, ajmo nazad u kuhinju, glup sam. Ali nema veze, možemo. Room tour. Ovo je tu Božić. Zvončići, zvone cijelu noć. I onda tu popišat, postrat, pokenjat. Tu piškiš. Pa ne snijem. Ko nije dačku pustio, jebem ti sunce! Tu je zatvoreno, tu ja imam nekakve Aktivnosti. i zatvorio sam par tu tenisica. Ovdje je... Ovo je... Subotić! Ovo je Tuki! Puši mi Tuki! Ovo je... Bobi! Ovo je... I ovo je Čempo iza. Kako ide? Pomagaču? Bravo. Ide. Je, ovo je priča za moj dečki iz kvarta. Je. Neki dan sam otišao kod svoje bake, al moja stara tako ispekla ove salenjake, moha nabavio grickalice, čempo, čipsa. Ja ne znam više disam, ne znam, rime smišljam, moš me disat, moš past pod zemlju, buraz i bit ništa. Ja sam prespretan na bitu i rešetan, tek ko da imam kitu. Lol, 1, 2, svršavam ja, sad će Bobi počet nešto sastavljati, nastavljati. Ja sam rastaman, ko je kurac, spas mater, ja sam amater. Dobar dan. Počnemo situaciju, želimo jednu tavu koja je velika. Kad bi imali vok, bilo bi još bolje, ali morat ćemo napraviti ovo. Ovo, a? Kaj izgleda ko da je kugla. Tu i tam. A jebi se! Čekaj da vidim. Čempo. Kak ti je bilo? Di? Hrana. Osvrt hrane, molim. Jesi zgušto, pederčino? Ajmo tak. Neće me početi bolit ruka. Dobro si to složio. Hvala. Ajde, Hvala, reci, probim. hvala. Hvala. Kako si mogao Dukiju ne reći hvala, sad ćete... A kaj je bilo? Nije, nego sam na indeksu, šta? Rekao da smo super ovo napravili. Hvala! 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 Moha, objasni di smo. Što radimo? Idemo šetat ulicom. Kaj idemo? Šetat se ulicom. Zašto? Tako. Kaj to pucaju, zašto pucaju? Rat, napad zombija na apokalipsu. Dobro? Šta ja rekao sad? Da?
Ko mafijaši. Glej. Ej, mafija! Ej, da je. Koliko je sati, koliko je... 3-5. Ne ozbiljno. Ne znam. To sam ja, Tohica. Petardika. Wow. To se sve vidi. A da neko pukne bi i vidio. Koliko je sati? Ne. Koliko je sati? Jebeno, ako se šetiti gledat ono. Koliko je sati? Ne znam. Na kvartu je rat. Na kvartu je izvanredno stanje. Jedan pogrešan korak ostat ćemo svi bez glave. A manje stabilna slika još uvijek. Zato što smo hrabri muškarci. Niko. Čekaj. Bomba, čekaj, bomba! Beži, Boka! Nigdje nema spasa, gdje god da pobjegnemo. Ispred nas uvijek crveno, uvijek se šanci da Boka. Nema nam spasa. Kvart u kurcu. Nećemo doživjeti 2017. Koliko je sati, koliko je sati? A tu! Zakaj neće doći? Ne znam, ne. Sretna nova, Boka! Sretna ti nova čempica mala. Sretna nova, Duki, sretna nova! Ipak nije rat. Stari moj na kvartu bombe. Rati na kvartu, zajebavam se. Sretna nova godina. Nova godina, ljudi. Stabilna godina, stari moj. 2017 će biti stabilna godina. YouTube money, Instagram money. Da. Yeah, gledajte nas na Instagramu, Čempo009. Duki 420. Haha, kad bacim prvu sliku, stari moj. Štos? Prva slika od 2017, već ju imam. Hoću vidjeti. Čuo sam je neko vrijeme, a ne, ostavio sam mobitel. To je slika kak ja spavam u krevetu. Originalno, originalno. Glavu. Sista pička, nova godina! Nova godina! Sista pička, nova godina!